vai phê tông xuống là nằm trôi xa nghiêng là nằm trôi xa nghiêng Barmalam Chanchin bok in sulvak sumasakit hitiyo simtu hatsi suntak do yung sansuki bodyguard nungak mel hoi hangsan le kithazoma mazing ma cheri chu achita 6 February nia api suki mandinga barma sepaiti ahong layo khan api store ko chu aboma sakmai ding ko lo in Lakkhawm ko male sepailam kha tamtak ru jigo akap talo ahi api to aman khom o ahin na tuni ting ahin ama chanchin hi hin zui ding bang ma tadi lo ahi Myanmar sepai sarkar in mi pi warning pi tan mado ten Myanmar mi pi lung oi lo ki phinna nei te chu water cannon in aka bu khabon ki Chanchin nai lo a chemical list among zuina lai u chu a hi capital ni pi do lama protestor te ki ko thom hin ahang sandan wa sulang a hi do nui military dictatorship and release do yung sansuki and arrested people. We want democracy ti in akiko dup mayo hi mandale ale mi pilung oi lo ten sepai teli alaw zo talo a hi Myanmar state run MRTV mang in tat mado te chun democracy le human rights manga ko hitale boy na sim chu force mang loading in vauna apol ki tawa hi tuni tiang a hin chu ruling general stand thakum mang lom lo in akibeng thip theina lai o mapan a hin bangol thulela hung jail thim ti wang ma ken lok thei nai ta ti lo a hi civil disobedience movement mi ptn a support o southern city of the way and northern Kachin state min kina ale nambi gen lo in military coups adoi lo ziu mi ptn kilung tuk tak in asulang a hi Myanmar sepai sarkar in mi pi warning pi tan mado ten Myanmar mi pi lung oi lo ki phinna nei te chu water cannon in aka bu khabon ki Chanchin nai lo a chemical list among zuina lai u chu a hi capital ni pi do lama protestor te ki ko thom hin ahang sandan wa sulang a hi do nui military dictatorship and release do yung sansuki and arrested people. We want democracy ti in akiko dup mayo hi mandale ale mi pilung oi lo ten sepai teli alaw zo talo a hi Myanmar state run MRTV mang in tat mado te chun democracy le human rights manga ko hitale boy na sim chu force mang loading in vauna apol ki tawa hi tuni tiang a hin chu ruling general stand thakum mang lom lo in akibeng thip theina lai o mapan a hin bangol thulela hung jail thim ti wang ma ken lok thei nai ta ti lo a hi civil disobedience movement mi ptn a support o southern city of the way and northern Kachin state min kina ale nambi gen lo in military coups adoi lo ziu mi ptn kilung tuk tak in asulang a hi Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chu Jerusalem court a corruption tungchang atin sak a hi minute som ni vel zo in courtroom apo sandai a thank you very much ti in a motorcade in atai dok dai mai a hi Netanyahu hi corruption chi chum case sang khatapat sang thum ne gu corruption thuboi nei angu a hi Tel Aviv sevela anti Netanyahu protest anei deu jingbok a hi Israel hin kumni sung in election ali ve na ding in akising saklai tak a hi khoigam le chu mun cho om ta lo a hi mo India le China Ladakh standoff chungchang a India le China ko ve ki hona nei so a hi nung in China lam chun sector 3 na lama nasatak in akal van thubi tak teu chu finger area pengong TSO lama ang ban toklut ki tawa hi galvan ahong tolut bebo hilaw in
ase pai te le ahung thak lut be je lo hi India le China Ladakh standoff chungchanga India le China ku ve ki hona nei zo a hi nung in China lam chun sector 3 na lama nasatak in akal van thupi tak tak teu chu finger area pengong TSO lama ahung ban tok lut ki tawa hi galvan ahung to lut be bo hi lo in ase pai te le ahung thak lut be je lo hi in Joe Biden in Trump hi lo dan gol tak in China to kilem sim dingo President Joe Biden in Xi Jinping doesn't have a democratic bone in his body at TZ face the nation avel nina khan Trump strategy amat gol chu China chunga amat go lo thu apung taphot a bangol strategy manga China to kilem sim gu adiemu wang hi da hinai pui Joe Biden chun China again nalam hilo in Biden administration chun China in Hong Kong le Tibet Xinjiang Muslim ukat minority te et kol dana anopat takba ka Trump in Beijing ano gol kha ano golo hi Biden chun 2018 a Xi Jinping in National People's Congress manga damsung president ding a lampi a hon sak ji khan ama a democracy doina umlo hi Xi hi khel a chu US le China chu aki hozong lam bep hilo a ki hodan a aking cha hi Joe Biden in Xi Jinping hi mi bright takle mi tumgu ka gen si ku na lam hilo in a dan a hin democracy kim nam lo hi aking a ka gen sing se gol in kingi to se angai lo a hi a hin la company ki kal a hin competition na satak ding a hi ala hi sa kul a khan ke chu anoi a kitulu dik loading Trump in a hi go kha ken chu hi loading ka hi international kalzul zuya toy loading ka hi ati Biden hi Obama administration hunlai khan Xi Jinping to akimujing se o a hin la president a hi nunga hin a ho pi khanai lo a hi Xi hi to dan gol tak in le a ki ho nai lo a hi ki ho na ting ji le lo a hi vice president ka hi lai khan da kal som ni le li te hun ol ka nei ji in Khawvel gam ho tu tam tak in ka king in hun ahung mang thei o Xi hi to le 17,000 mile set ka jin khom a hi ka he chin khop mai hi President Trump khan China adiem potalu Beijing le Washington ki ka le asemanten a hi Beijing hin Biden administration kinep na thak ahung nei a hi China virus trade war phase 1 agreement a Beijing chalak a sabok a hi Friday akhan Secretary of State Anthony Blinken in China's director the affairs of the Central Commission for Foreign Affairs Zhang Jiechi a ho pi a US le China flashpoint again homa hi Biden administration hin China hi bangula kilem CMP code a hi dim ti chu kamzo si bil do a hi khuti a hi le chu thingtang pa chingkam tak tak in itap sakzol u igin chak dan ila gen logo USA hi China noi a hung kun ding a hi ila tiu chu hung tung ding hile a kilom tai